Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşku berem gudare dike. Selav rezu hürmet jibona ve selav bereket dur rahmet xwedê li ser we be. Ez dixwazim derbarê mesela hedisan da tiştê ku min dol internetê qise kir şîrovê hat kirin. Ez ê çend deqa bi kurtayî behsa vê mijarê bikim û piştî wî em ê çend mijarê din, çend programê din. Çekin ji bo zelalkirina vê mijara hedîs û suneta Pêxember aleyhisselatü vesselam. Ez dixwazim vêya bibêjim ku ez ne munkirê hedîsa me. Ev kesê ku ji min re divê tu hedîsa inkar dike munkirê hedîsayê tu ber wek me alciya tev digere. Ev li min îftira dikin û tişkî nerast e. An jî îftira neke jî derbarê me da ez husnû zan bibêjim. Em nevî îftira dikin. Em belkî derbarê me de zêde malumatê wan tune û zêde min nas nakin. Ji wî jî wiha em bibêjin husneka nexweş tereqê me da dike. Xwedê Teala divê ji gelekî ji zenan gunehe me tişkî zen dikin ewsa derdikevin. Ez dixwazim bibêjim ku gava ez li mesela hedîs û sunetê Pêxember mêze dikim. Ez bi usûla ku hatî nivîsandinê ku ehlê sünnet vel cemaat baz ke bu şeklê behs nakim. Ji ber ku gava ez mirim roja kıyametê Xwedê Teala milgora fıkha ehlê sünnet vel cemaat min mehkeme nake. Xwedê Teala milgora fıkha Şafîî gora mezhebê İmam Şafîî gora mezhebê İmam Hanîfî Hanbel min mehkeme nake. Xwedê Teala li gora qanûna xwe me mehkeme dike û ez ji qanûna Xwedê berpirsim ne ji fiqa ehlê sünnet vel cemaat. Qanûna Xwedê jî Qur'ana pîroz e. Xwedê Teala min li gora vêya mehkeme dike divê ez dînê xwe li gora vêya fehm bikim. Xwedê Teala divê de dibêje di Sûrê Zuhruf ayeta 44 da Bismillahirrahmanirrahim ve innehu lezikrun leke ve li kavmike. Ev wehya kuştara hatiye ya Muhammed ev wehya kuştara daketî Qur'ana pîroz ji te qawmê te re zikr şîrê de pend dîne ve sewfe tus'elûn hûn ji vera pêva Qur'an wêje werpirskirinê. Giva tu raş çû huzûra Xwedê Teala derheqê kitêba xwe da pirsanj te dike te derbarê wê de çi xwend çi zanîn te çawa tetbîq kir. Ala kulî hal gava mesele ev bin divê em li gor her tiştê xwe li gora Qur'ana pîroz tenzîm û tukuz bike. Li gora baweriya min tiştê ku min ji İslamê fehm kiriye Qur'ana pîroz pîvana her tiştî ye. Hedîsê Pêxember jî di nav da. Ew kesê ku bi navê ehlê sünnet vel cemaat qise dikin dinivîsînin ew tu ji wan bipirse tu bê Qur'an cihêye hedîs cihêye divê naxêr. Tiştekî wer tune heta divê hedîs ne bi Qur'an nayê fehm kirinê ew ji zidê Qur'anê yani. Divê hedîs ne bi Qur'an nayê fehm kirinê ew ji zidê Qur'anê. Tu delîlekî wan tune ku hedîs ne bi Qur'an nayê fehm kirinê. Ew mijareke dilê nayê. Lê gad praktîkê de tu mêze bike ehlê sünnet vel cemaat hemû nebijî ji sedî nodê wan gava tu jê qise dikin her wekî hedîs dînekî bi serê xwe be Qur'an dînekî bi serê xwe be. Min di salê heftê hefta vir ve ez xwe hişar bûm. Heta salê nod û pênca 2000 em bibêjin me an jî alimên Kurdistanê welatê me Qur'an ji bo mirya dixwendin. Gava me alimek tiştekî bipirsiya tiştekî şeriatê digot İmam Şafîî wa gotî mezhebî İmam Şafîî wihayê di gel ku kitêbî İmam Şafîî nexwendibû li bawan tune mid medresê Kurdistanê de nedît. Belkî van demê dawî hatibe ez wî nizanim. Ala kulî hal. Ji bo xatirê ku ez toptancî ninim. Yani her tiştê ku qale go ez wek rast qebûl nakim. Yani metoda me Qur'ana pîroz e. Ha alimê pêşa me erzê Qur'anê nekin ew problema wan e. Ew navê manayê ku ez nikim erzê Qur'anê bikim. Lewra eş kiryarê wan berpirsininim eş kiryarê xwe ji emelê xwe berpirsim. Derheqê hedîsê Pêxember da di sê mijara da divê hedîsê Pêxember aleyhisselatü vesselam ne muxalifê Qur'anê be. Sê mijar. Li gora qanaata min, li gora baweriya min, gora ku miş Qur'anê fehm kirî ayetê Qur'anê gava hûn ayetê Qur'anê daxil roja îro divê sê mijara da hedîsê Pêxember ne zidê Qur'anê be. Ew hedîsê ku tê gotinê Pêxember gotê ne zidê Qur'anê be. Yek di mesela gaybê da.
ناب متنك عربي هبه ضد آيات قرآن محكم به که خدا تعالی بویج از جوان رب یا رسول من جوان رب بویج از غیبه نزانم yani خدا تعالی امر کش پیغمبر دویج امت خراب از غیبه نزانم امی پاشی بیا قصه بکن یک غیب ده غیبه دا ناب پیغمبر علیه السلام حدیثه کی دجی قرآن بویجه و پیغمبر نگوتی تمام حدیث در حق غیبه دا کو بحث غیبه که بحث روز قیامت که بحث حشر که بحث ام بویژن پراسکرات که نزان پم ویدم کی ور حبت امتان به حبت سی پرچه فلان تشتی بحث غیبه که اید قرآن دا تنبه او نه حدیث پیغمبر نه گوتنی پیغمبر هنه کارسنا پیغمبر شکری لگورا باوریا من اوه لورا الراشم حضور خدا تعالی خود مپرس بيت شما حديثي درق غيبي ده قبول نك ابن يا رسول خدا يا رب العالمين ده قرآن خدا اهوا قوتي اس كسي دلالتي سر غيبا خاناكم سوري جن آيات 26 بعضك اس غيبا خوش كسيرا نابيجم اما يك يعني درق غيبي ده پیغمبر قوتني كل قرآن تونه پیغمبر نگوتي آدو ده درق حقوق جزای ده اير در حق حقوق و جزای ده در قرآن ده آیت که محکم هبه ناب پیغمبر علیه السلام به سر خواه قانون یک دن درخه جزا که دن درخه لدور قرآن قانون که دن چیکو الگوار حکم بکه وک حکم رجمی مثال بدم السر وانا هر یکی وانا پروگرامی که چه دکم به دلیل و اثبات آیت و حدیث اجباراتی نمتیم اساسیا ناب پیغمبر علیه السلام در حق عقیده دا گوتنه کی لدف رای قرآن ببیش لاره خدا تعالی دبیجه سوره منافقون دا در نزانی بو ایمان چیه در نزانی بو کتاب چیه آیت مالی دبیجه سروان هر سی مجرانا خدا در حق غیبه دا پیغمبر مخالف قرآن قصه نکری ای حدیثی کو تی گوتنی غیبه دکه ای ده قرآن تونم او پیغمبر نگوتی یکی چکری ده بخاری ده بکیفاوی ده مسلم ده بکیفاوی ده نسائی ده بکیفاوی ام نایوی معنی و معصومن یک قدر ده در حق حقوق و جزای ده پیغمبر مخالف قرآن حکمه در نخستی خدا تعالی تشتی که حلال کری پیغمبر او حلال کری مرا تبلیغ کری ولی که دن پیغمبر تشتی که بسر خواه حرام نکری حلال نکری سه ام بویژن مثلا چه مثلا عقیده ده مثلا عقیده ناوه لسر تشتكي كو شكو قمان هبه مناقشه هبه مرفوعه ام بي متصلم ام بي احد نظام شيء او نه تشي درق ايمان ده دبي نص ثابت به او حكا او جي شيء قرآن بيروزه از قرآن تشتكو ده حديثان ده هي بنام حديث اجمره هاتيه دوان هر سي مجرده عرض قرآن دكم پر زحمته توان حدیثات تینته و توان آیاتش تینته کشان کتاب ده کشان حدیثه و چقدر آیاته تو دبر هد مقایسه دک تو تفسیره و شرح حدیثای مزه دک خود تعالی عقل دائمه ام بی عقل خود بن کنترل وحی ده ام دخابتین ام خودگینه ریا راست و درست او کسی که ام اهل سنت و الجماعت بپرانی اهل سنت و الجماعت اهل اطاعت ده قبل دسبك إسلامي ده أم بيجي فرقة دركدن فرقة مثلا أم بيجي قال فرقة دركدن أبي خارجي دركدن جبري دركدن معتزلة دركدن أشترى بين قادرية دركدن فلا باشي أهل السنة والآثار دركت باشي أهل السنة والجماعات دركت أهل السنة والجماعات بو أم بيجي وقت ديانتا الإيرو لتركيا بو مذهبي بو بشجري أم بيجي دس هلادارية دو وقت عباسية ده كز برا نبي إمام الشافعي أهل السنة والجماعة برا كس نبي إمام حنفي أهل السنة والجماعة برا كس نبي إمام حنبل أهل السنة والجماعة دو وقت أم بيبي بشتي أم بيبي مرنا وانا دو وقت إمام أحمد دو وقت إمام يوسف دورا دا دو حزا دسو شر دو حزا دسو بينجي يعني دو ست سالة سيان دا أم بي ست سالة سيان دا تازه أم بيبي مثل أهل السنة والجماعة دركت أو جي لدجي ام ببی او کسی که لدجی دستلاتری درد کتن ام بی عالم گشهات کشتن ابن حسن بصری شر اقتدار نکر او ساخما ام کرک عالم اوسا و گل عالم جد طرف ام و عباسی ده هات کشتن یک جو امام حنیفیه
li em bibê piştê dura kesê ku ehlê sünnet vel cemaat mezhebê çêkir ku piştgiriya sistemê kirin wan ew li kitêbê İmamê Şafî li kitêbê İmamê Henîfî li kitêbê İmamê Hembel ew xwedî derketin. Te fêm kir? Heta carek din bîm di xêr û xweşiyê de ez ji vira şûvan li ser van her sî mijarê min ku her yekê bernamekî 10 deqe têr dikin nake ez nizanim. Gava 10 deqe têr neke ez ê weşanek zindî bikim li benda we me pirsê we me rexnê we me carekê din heta carek din bîm di xêr û xweşiyê de Xwedê Teala riya rastê ki para me para we gişta bi husn û zan nêzê axtinê me bibin.